mbere ya thirikari kaunti kwithira kiambire ni thaire na mubango yo miaka 5 rayuye kene na muambo yo chomba ya CADP. Mubango yo thana ni CADP CRADP ere thaire kireta maendeleo ya omwaka kiri miaka 5 thirikari wikithira itithia na mbere. Kaunti ya Meru CADP ayo nonekanite kumenero bunene no ntubo mbeca ira chikiri kiri CADP ucio wakira nke nyumba muno kwithira chiba ore ngombe ciria untuburanto bakuwa untubo butethira nende bwethethe kaunti ya Meru na burethira bwita kiranto batale tukuyoro kaunti ya Meru dene ya bunge uni kurethira nende kuyacia antu bakwana kana MCA bakwana kwithira bakariria ADP ya mwaka yo 2023-2024 untuburana nende burethira bukirikana bukariru ntukuikeya nyuma ya MC wa Koloto mwende Kirinya kwithira itariria ni MC yake 18 kuma kiri 69 barabara ndene ya mbunge ya kaunti ya Meru untubura bura utumira rwariro ruri awita na mbere tukuboru wari kiri mubango ya rwa siasa buni butugethya tukimurika na tugethya twikarandi nora wari kaitene kagira itumurungi Chief of Staff Gideon Kimathi na kaitene okamweka thirikari mbere na ari deputy speaker etutaririe ni mitaratire ko thirikari county ebatere kwithire kibangira kire miaka 5 na imbibiongo county assembly batire kwithire kyolelia wethira CADP rabanenkeri etiwitaniria noraba kuibwa ya tethia kari ba county ya Meru hende mbere yana tukudurandite krinteto chewarthe emwe abonda bachuka na familia ya Mututi mukaririte Willis Muambi kwithira bakiwati misumaya kumurikana taunine ya Chuka. Arimba mira wondine chenjia na kangeta kuromba thirikari amuna thirikari cha county obathethe kumane na cinyo birabi kuramira ndene antereyo. Kire arwe siasa turumurikana ndi siasa ridio lonkete CADP na ADP ya county ya Meru nyuma ya karokia mbunge kurama kwanire oro ke kwareria ADP. Muremi omoku mantere chekidongo kwethe chukire bone no remi bwanjoge na rethirite aita ntobawe mantu yigie marito ya ilabu na kinyandege kenda kwithira haya menyora ya wita na mbere. Anko watu ni kirinteto chia waruthe mwe unibitawa mutembea dwant. Tukiambiria nende turiambiria nteto chia kiebache kurikana humwe urawari mukariri iti wa abonda deni ya kaunti ya Tharaka Nithi na abonda kuma na ubethirite bakibwithia ekarokyo murikana nteresi Chuka na kuwati misuma bakiromba maromba ya kurikana Mututi kiragu urawethire aikua kirikana kwira na njera ya kuratho kuma na maandamano yari tauni ya Chuka. Akaribani bethirite nende bakiromba thirikari kwithira ikithiatira kioto ke Mututi na kuonendo ntubo ni ntubo getha bwetethia buna no ntukira kuare muntu munene wendete utethia bonda ne kinyoba ukiria kirengwechio Samuro Geshima ana riboti Ikiatho kia muririkana waura ari mukaririgiti wa kiama kia athithia boda kaunti ya Tharaka Nithi Willis Mugambi ora aijekene mono takira ku kira kiruthitwe utugobo kia imunthi stage ya matatu muchi wa Chuka. Athithia barabangi boda achore bake amwena antoba muchi wake bakinaga nyimbo cha kuboreria nkoro ntugo chirega kimbere ya mathiko make. Baingi bago bakiririkanaga kirakuno ntubo utongoria bwake bwa uchamba kiri kiama iki kia athithia boda. Kirakune kazi ni yakwa murato wakwa bakubi mono muntu onde twashiaga shirisia tunawe na mauntu mengi anthethe timono kumare twamenyania nawe ali mai kazi ni biashara bonda no akato watu sha stage tunenkanire respect cia tucia mwisho kuliwe no ntu mono umuntu mone matukanyire timono koloni cietu na ni mauntu mengi tukuona turuzete mo kumare chamani atuka gututika omunthika turasi baba kumupa our last respect by way of lighting a candle na because negutiari umo washietu negutagetetagira lights yetu ta wana boda nigitu mitu abango munthi tushe tumupe last respect tumoni ni tumuendete anari bagwari we know nitukumenya na kwenerea bado gutetera haki cietu wanabathiete mbere kuthuranira mathiko makiraku barenda thirikari iruthe mpwe wi kampeni ura amuragire kenda akija gikuo giake yonekana kande nkiromba muno aba security agencies matutethererie kuona haki akiraku kenda tutugwe family yawe nontu atiga a young wife na atiga
ati kamwe kuru munina twana twire tunini. In fact kamwe nateka thi ucukuru ni tukoromba kwa guthirikari tutethererie family ya Kiraku, the first family mabote kuona justice mukawa na twana mabote kuona justice anakenda marekereria spirit ya Kiraku, rest in peace. Atukwenda matunenkela justice ya our chairman na ontoino tutangite muno kia thaino no tugote action thirikari mauketie no akama tukirerete na tutionete justice na mathiko ya muthenya wa Jumamosi na gote action thirikari yoketie leo ni tumeane matuthangira na karugi mbele Friday kinya tuthika chairman on Saturday wagwati ogu tukacoka njirani kairi na tuthe maandamano matatu nenkela justice. Nkiripotera Wero TV kuma gichigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Frawari MC wa Karaja wa Kithii niwe Daktari Kaithia ni thukirite urorite na kaitene ka mwende ithile nonto pomantu ige uthubo wa kisiasa kiri mantu yonekanite kiri mitandao bo bugunekete nyuma yawe kwirikana nende kiri mitandao ati MC ura wikuthai ati utethio mwa mukari wa ntereu nikira kigurikana atamu wa tirembaru kiri mantu ige kithurano kithiru nende Kaithia nethirite akiuria MC wigithirai ka uthundi na kwithirete thia karibonde nonto na nywire muma yotungatira icio kiu kia Akithii. MCA wa ukabere wandi ya Kithii tigania West Ndaitari David Kaithia na rombete MCA thai mwenda ithile kwanania ntu bonde ba Kithii ite kumakania kethira ibamu watire mbaru kithurano ne kithiru kanari antu be yaba kyarukagia kura ndebene ute muntu wano akuringira ne atomenyere ng'ania no Akaithia na ne atomenyere ng'ania atakuringirite kura kwa mweshimiwa wangu kuromba neti yo kinene reka wikira mpatho ati ne ba Kithii reka gutenga bamwe ukui baringirite Kaithia kura no kiwa bangi kawira Mwangaza basapota nonto antu barabonde baringirite kura muntu aringire kura na alafu mumwakuruka urokuruka ayuka kiantu bonde Bobu manete ne romba re otethio re arombi mwana omwe na rieto Patrick Mwenda ura aromba utethio bokore abici kuma KMCA ithile naona machoki atereregirete onto bakuibwithirite bugita na mbere nterei Owanji taro ya mamare aje taro ya mama no support mamare usiongee na mama Udaria na mama au support nduga kwende othive na ndaria nwenga wana kwa etikire manda kwa isa lakini ngaria nwenga mba kwende tibati kwa rinya we member of county assembly wa kwa mnya one ina ni wandare otoko ni one aria na gaithia na mama gaithia MC oko we MC oko are gaithia to wetana ile no to bambrane unyankwire na ni no ndikire Mwenda whoever supported the Kaithia 2022 general election I have no issue with that person but mndora ambura de elected na ndogeza au migraina na esa na baina Kaithia weta ni dia Kaithia abanyora ambura ayo kibawe na nende kuringana Kaithia ramu mayura unya wa woni de MCA ngatungatira antu bonde nte muntu kinyomwe ngai karutere na uti kwithira kwina mpatho kati ati ne kantu bara ndane kironjare ne chiakwa lakini mweshimiwa Mwenda ithile akureana nontu bobo kinyamu mayu anywire thaiyo ariwa muntu utamuringirite kura akanona umucho anontu te utethio amutethia riu Kaithia na rombete ithile kuthiria mpatho cia kithurano kithiru na kuritaniria ngwe na ntu bonde kenda ukiria Kithii inkuona kwe ontu bakuria nanya sana ukethira mweshimiwa utathiria andoa na kawira Mwangaza nontu batu twerigirite ndore kuthira mweshimiwa nawe uti kathile ewita ukiri benji kirianto na ukiri akithile kirianto bara wamene na kawira Mwangaza ndwera bari no na assembly ekuthira na Mwangaza aire okorwa mokera antu ati muntu akoromba musanda wa mwira ete kawira Mwangaza utethie ni oromanete noe ikona ni mweshimiwa utathiria andoa na kwa kuona ni batu rantu bagithie ukethia no kawetete na mbere na ando na ngaba na kawira Mwangaza kichini na undene na au kankwenda okwira kinya batwe turi antu bagithie turi watine no ntukurukira wowe na metereu karakari ou ukiro yana ngaba na kinya ando rathirire uti maendeleo tukona rutere nero Akithii ko mweshimiwa nkwenda kuromba nete yo kinene ndo iyo weta ungumia na nture ne ukiro yana antu na bamoge tirana okebera ibakaethia batona musanda ke wowe tafadhali kwa chini ya mbere twetaruone igeria ryo chwa machokyo kuma KMCA ithile retitiere matunda nkiripotera Wero TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa Mithika.
MC wa Koloto ndene ya bunge ya kaunti ya Meru Ken Mbainge na ririti ADP ya mwaka ya 2023-2024 akiwateka mbunge we kwenda kuwithia rwarero wendene ya MC bararire kwana bakwariria rwarero ntuko yoro kuluki Ken awite MC wa Koloto mwende kirinya atirabati kwariria rwarero kire andiki banteto inda arabati rewetera mwanka bacoka mbunge akethira ike rwarero rwithira ukiarirwa ndene ya mbunge ya kaunti ya Meru Mutuki Kare aina riboti Igoro nyuma ya MC wa Koloto kire mbunge ya Meru kire nyamwenda kwariria mantu jege NDP nyuma ya mbunge ya Meru MCS kwithira bate kungana bakumia riria na ndinaro MC ongi wa Koloto Ken Mbainge na ugite NDP tokera gwithirwo ni MCS batangana bakumia riria na kuga ya kurukana ndenga bana Kawira Mwangaza akareta mbanjeti kire mbunge bono urambesi itengeri kire ndwangi mwanya na kuruki Keni akimeneria kirenya ni migambo yawe yagebyura bibinge bya NDP kire nyumba ya nteto akiuga MC akethirwa ari na kiuria kege NDP abati gwethera ntuke ya mbunge akethira kiuria byure byunao kuma ke NDP thirikari Kawira Mwangaza ikareta budget in the same house kuma kire budget ina ndino tukona executive na arekirete priority na arethira kama budget cia ngombe kwino twagite ndawa twagura ngombe no tukategera priority basis kuma every department at the budget na mbere ntu kethro wina kiuria ke ADP utumba gwita ko discuss weru uthuru MCA for one reason umba gwita in the house ko debate at the floor of the house are assembly the house of debate we agree to disagree ntu igoro ADP tukera Meru kera agura no tukwe ngombe irio itwakarira ndia Kawira ge CDP tona it is necessary kwithira ngombe irio twakara no te tona funding ye ngombe ici etiuma ke budget ire ijite tone kuma ke naja gwita gucwa mbeca from other donors itikuma from the exchequer na kethira no rale kuria about document yu antu atutera Meru kanya tubati gukarande assembly tukarekania kana tugacokeria Kawira document Kawira mbuge governor wetu assembly ADP etagwira no ntuni thuki we are ready next week tugacokera business ya ADP kenda nagomba kureta budgeting na process ya budget itekombe kodile kenda mbaya chetu na sio manage control of budgets na ndikumane na NDP budget ya account ya Meru ikiringa mbiro 22 na kaume kimenyekana account ya Meru ya mukagera kigena kya mbiro 10 kana mbiro 13 kumakire thirikari nene keno ugite kuringana ngabana Mwangaza thirikari account ya Meru ititegete kigena kiwaki no wende kuri na njira nyingi cha kureta mbesha ja Meru ADP kiliale ke document ni kuandika mbesha iri kuma ke control of budget ni kuandika mbesha iri tukuona tatu mbakoromba kwena other partners ba partner na thirikari ya Meru so mbesha yu sitikuma ke control of budget buke priority kayo project kuma ke mbesha iri tukuona control of budget but na de project ira governor wengo promise tanto ba Meru ile rete akaribara ba muringire kura ko winge that akathithia icio project na ndira fundeja bagapatina na governor Kawira Mwangaza eso itu amore South Korea project bauga bakareta mburi area kena tutetheria arimi oni ndi mukari onkwene ke kundi gitawa Muguna youth group kintu bakundomba ingombe ibakite ngana takintu bakwaga impio ingombe so tutage manto ja mwana wari mono tukeja kwa area nto tatimbeja cio ndirita ke ngombe ambuge ADP it's a overview tukeja na ndi gukarande ta nyomba tugenara priority ire na tukuringana ora mbeca cietu ire tukethwa twina cio na mudiene kireke no MCS kugera guciaja na kagita ka bakuthithia mbanjeti bakaura ta igoro kenda mutaratara jojo kathithika na mpoi tukuthithia budgets it's a very sensitive process next week atumbe gwikinya kwa wingi na tumbe gukarande na kenda tumba gwitira Meru ngugi lakini mbo ashwe tatu chereri we are still within the time public participations no ikwenderea other papers is kweja in the house from the executive so tutechereri ta county ya Meru intobia Meru bikeja na ngugi gaitwa report rande to shewero kwa rito ni Mutugi Kare siasa cia kigina kewiti na mbere ke kaunti ya Meru ni cionekete kugwata mwanki bamwe bakiwata mbaru kigina kina bangi bakionekana ukimeneria bonene ntuko yoro kiri rwado rabatwita na mbere rwa ADP yo mwaka yo 2023-2024 ni rwada merewita na mbere nyuma ya MCA kwithira batekwa na bakwaririo ntubo akiaria MC wa Koloto mwenda kirinya arawira atiko mina bilioni 40 shilika umechewitithia na mbere mitaratara mwanyere ithirite akiarirwa kiri ADP masindumba na utariria nkuluki kiri arwe siasa
Number 3, adjournment. Gikaro kia mbunge ya kaunti ya Meru rukirirwe goro ni kirarungikirwe na kuremwa kwa redia na gukurukia rwaria rwa mubango jwa mwaka jwa thirikari ya kaunti ujura jwijikene ja CADP nyuma ya MCA wa kuoroto wa kiama kia Mbasi mwenda kirinya kuria speaker gutedia nontu ba wagibwa MCS bakung'ana gikarone kiu kurwa redia. The motion is now arrived for debate. Members wishing to contribute. I strongly feel that, Honorable Speaker, the constitution of this House does not raise the necessary quorum to discuss such a weighty matter as of the county annual development plan. Karone giki MCA uju uria woroti kurungamira mbeu mbithi na uria ni mukiama wa kamiti ya mibango mbungene eu araugire ati rwaria ruru ni rwa gitumi kiria Meru na kwau ni rubatere kwarirwa ni mbunge yonthe. Kwenda heshimiwa bonthe bawa nafasi twithira tuna nafasi yo chunkuna document ino twina penji kithumba tukarande tumechunkuna o mheshimiwa ageta kailia wodine weri maendeleo ngwikiro barabara kanari unindwa wodina ndwa mirite antu bakwa ba wodina document yo ya development plan imbeke ridhima kanari abyo bimbeke ribikwa ntukone charua anto mwanya ni bachumeretie na kumeneria na kuregana na mubango juju jwa gavana Kawira bakiuga imwe ya mirandi iria kubangira ite kuguna mukari wa county eu. CNDP iriwa kwethera tugitumira 1 billion ke kuguria nyu households kana family 5,000 ng'ombe olingania cha nyumba kina chia ng'ombe ike 700 million. So kuma kembe cha development cha county ya Meru 3 billion 700 million yagatumire ka akire nyumba na ng'ombe mbere tutake development ingi kono monkegi itengo gicianjira na chia roje na nyezi cibitari kenda ciumba gwita kuithia murandi jo yake lands physical planning housing and urban development ke ministry u kubanga ke mantu no yagi mbeche nyingi kabisa chitite kubanga ke kwa tu kabetumira 4.5 billion kubanga ke burande to yetatia kwa tu kubanga ke mantu iko tumira mbeche nyingi zaidi eko execute mantu yara kuringana na atongeria baba ni ante mirandi yonthe ya thirikari nene na thirikari cia kaunti ni batere kwithire kiguna mukari wonthe na ti antu kiumbe bakiuria mitaratara iria kwa ngerekano igatumirwa kenda kugurira njaire itegutiumba ng'ombe cheria na gwakira bangi nyomba. Yani nyombe mwa Meru Kawira aragira muntu nyombe mwa million atoka aurire muntu oraka aurira ng'ombe mwa 200,000 mbeche ira Kawira otumire billions of money cia Meru na taxi eno to wetia na euro mbeche ito kwa ngirima ile kura ng'ombe ya wita ke mirandi ira yare munya na ire tiarire ikira ito ye ndroi bwithia piping ndroi. Kuringana na mubango juju jwa ADP ya mwaka 2023-2024 gavana Kawira bangite gutumira bilioni 22 na milioni 100 na ngiri 710 gukiringithanwa na bilioni 12 ira kaunti kweregera kwamukira kuma kiri thirikari nene. I have no doubt. Yoria kira kenene ya Meru na ataram bakigena bakethira bagichuria kumanya na mubango juju jwa gavana ni mama nina akadita bilioni 9 kujuredia mubango jwa ni untukire ADP abangite kuona milioni 114 kuma kiri agwati mbaru bawe ome ya kigena kia thirikari nene na tuipuria tutiomba gushokia kiri mubango juju jwa mwaka 2023-2024 ndo angina obisi mwanya ni bangiri kigena giacho na areiganitwe uju mbunge ya kaunti kona milioni 961 obisi ya gavana yone milioni 655 milioni 650 na ijere chitekererwa ngirwa kigena mibango na ICT bilioni 7.7 chitekererwa ngirwa kithomo na untwire tutigete onile very necessary. Rwangirwa yuthi mumbere na michetho rwathurirwa milioni 655 barabara ukamati mainya na ngugi cha mwingi rwaewa bilioni 1 na milioni 764 magamba uriti ngugi ba mwingi na wathani rwathurirwa bilioni 2 na milioni 155 milioni 705 chitekererwa ngirwa biashara utalii wanda na wonjorithia rwangirwa ugima rwathurirwa bilioni 4 na milioni 100
158 urimi ndethia na makoyo kwathurirwa milioni 888 gatanta mugwanja miunda na mibango ya matauni rwathurirwa bilioni 4 na milioni 516 na rurwangirwa ruji na jaja tuthiurukirite rukiathurirwa bilioni 3 na milioni 81. Mimi kama gavana wenu nimefanya kazi yangu. Kumania na mubango juju juria mbunge na ndivangirite kwariria kiumia kijite kethira gukethira na MCS bakung'ana mbungene gavana Kawira na abangite gwaka irasi bya ECD na bioro byao na mung'anaje shilingi bilioni 1 kuringana na mubango juju wa ADP ni ate gugakwa irasi bibi bya nasare 200 kire wandi chionde amwe na bioro bi na byegana rya 50. Governors address. Bubu amwe na bubu goke bioria na kethira kioro na kirasi kimwe bikethira bigyakwa na mbeche ing'ana kenda byathurirwa shilingi bilioni 1. Joli mushonkone. Kwa ngerekano kirasi kimwe gikethira gigakwa na goro bururu na gitumire shilingi milioni 1 na ngiri 600 ni kuga irasi 200 bigatumira shilingi milioni 260. Shonkone litobonekera maratasi jonde. Na byo bioro bibyakwa na mung'ana oja jojo milioni 1 na ngiri 600 ni kuga ati bioro bibyawe 150 bigatumira shilingi milioni 195 iji chionde igakinya milioni 155 ireko milioni 585 yo imanto ataombeke inye itarianu jange jaraja rikire riboti ya mubango jo mwaka jo kaunti ya Meru ni amwe na studio kurekondera ndwimbo ere bangeri gutumira milioni 100 milioni ingene 100 na chone cha thoreri mikobo na gukiria biashara banintini kaunti neu Nkoroki Gavana Kawira na kubanga gutumira milioni 100 gwaka kuthirekeria waki na gwikira mathaga jotungata kiri sibitari inye cha level 4 nicho Mutuate, Timao, Kanyakine na Muthara. Nitafanya kazi yangu. Kirentere oiji cha Timao, Kanyakine na Muthara na Mutuate, Gavana Kawira kiri riboti eje na bangite gwaka kuthirekeria na gwikira mathaga nyomba cha gwika bimba nicho Mochari mubango jiria kwendekithia jogatumira shilingi milioni 50. Nkarunga makidete nkaritie kana Kameru. Mirandi ingire MCS bambungeje bomba guke biurie gururi ayo kagitaga kwariria riboti eje ni mantu jagia wakibwa obisi cha sub county arunga medi bawandi na ugori bwangare na bikibiki ni onto thirikari cha ukabere ni chiakete obisi ji na kinya kuigorera ngari. Ibo bombo bichoki baka kubanga batuchoke gibyo mbere. Kuringana na riboti eje Gavana Kawira abangete gwako obisi 15 cha arunga medi ba sub county na agorere arunga medi bangare 15. Nkoroki agako obisi 86 cha ward na agorere arunga medi ba bonde bikibiki na ara Nkoroki are na mubango jonge ja gwaka gintu agweta otungata center miako eje ngare na bikibiki bionde bigatumira shilingi milioni 600. Ni ukweli ama ni uongo? Kire riboti neje ya ADP ya Meru ni amwe na ugori bwa ng'ombe ire ikaeja no kirenja irite guchiomba ngiri 5 wakibwa nyomba chanja ingi ngiri 2,500 wakibwa dam 86 na wenji bwa marinya 90 ja kugwatia ruji rwa mbura. Kioria nande ni kethira mbunge ya kaunti gakurukia rwaria rwa riboti eje na mendekithio ja ujariku kenge ni kethira barega kumikurukia gakomba kuraga ndugu ya ngwataniro ira ithirite gikujirwa gatigati ka obisi ya gavana na mbunge ya kaunti na ndo angiji cho ijire gucoka kairi ndwene na burenda mantu yonthe tuyaelia na ntugo oithano kana kiume kimwe na tukulukia yo yonthe ori mukenda turo tutindrwene na gavana are nikagita kang'ana atia kario gakwariria na gukurukia riboti eje ira no yebatere kubangira budget ya mwaka 2023-2024 iria batere kuthoma mwezi wa 6 mwaka juju. Masendomba garo ya siasa Ntetone Chaweru TV. Waya mase bondi botugethia tukererio tukuburwa rekiri mubango yo aro ya siasa tukimenya ntukuwitiere na mantora yonthe ya tiele kubwithwa mbere ya budget kuthoma mweri wa 6 ya kitha yekinyanira ari county assembly ina kanya ko change ya moya era yandikikire CIDP ni governor amwe na njure yewe thira ukithikira yonthe kiri mubango ya aro ya siasa tuketha twikaranthi na former chief of staff Gideon Kimathi kuma tha hishile na ndaika 20 katone kanya gakunoka ndo weta kuraya nchokerete na tata nkuluki.
no kwenda gukinya kuraja gukiria ngugi yaku na kuigwatira uritani bwa mwanya bwa ngugi yaku aja Embu College turi kwa uritani bwa guru bwa gukugwatana na twanya twa ngugi turia turio kwa miaka 28 ni tumbene ja tongeria iwandene kana industrial leaders kiri ICT, cosmetology, engineering, hospitality, business na accounting. Nkuruki ni tumbithitie gwikiro thumbi kwa aritwo 20. Embu College ni tukuragia na gukiria ieo mwanya mwanya gukurukira gukenera unturio bondorijo mwanya mwanya. Ciandikithie, uthome na ugwate uritani bo mwanya kuma kiritwi. Ujukania bome ni bwitite na mbere. Embu College, skills to go places. I can't say I sing for a living. I influence for a living. I don't take anything less. I thought we are coming to change this situation. Drama unfolding. You are an actress, so keep quiet. You are just a groupie. Keep quiet. Kaput. You don't have to dress in a certain way that is not appropriate. Allah. Oh, 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 sister. Nataka ni wapi? Ogo Kinya. Karibu koroka. Karibuni chai mama. Aruvino ukanywa chai? Aya, nitakwenda. Kinya unitenywa kwika mochama yuto matukangite ngacherewa. Manya nitakwenda. Mwana nyama. Mama, kwanywa chai. Baba rambwembe. Karibu. Neria ribire rugete chai na leo. Mama eria ungura ndukene. Auge eria teria. Eria. Mwaro kwa. Eria ne lisha. Turugiro dai. Lisha? Orai. Ndabu. Kunda kalia ka. Naoni. Kinyago no kwenda. Niyo ka. Ni tamu. Chai kwa kudongi mpongela kangi. Kuma naiba? Eria ne lisha. Yetu sako iri .ke. Yetu Sacco, your success, our pride. Nuthiriti kigiro gikisia sina no gochwa skuru ukamaka kaire ni untu Jordan College of Technology Thika turiaja ni untu bwaku turi na courses nkurukia 80 ire chitikiritwe ni thirikari cha diploma certificate na craft courses kiri mathomo ja journalism and media studies ICT catering and hotel management travels and tourism business studies engineering fashion and design garment making and interior designs health social and applied sciences beauty and hairdressing kana cosmetology short courses driving na
inge inyingi turi na aritani bena utiabungani irasibia kinande bya kuthomera na nkuruki nitukuragia iyewa biaritwa na skuru yetu iri na riera riregara kuthomera mareije yetu najo niza kuguna mubuko jwaku ciandikithie kiri uandikithania bwa April na May mwaka jojo bravo itite na mbere kenda kumenya manto nkuruki turiongere kiri campus yetu ya Jordan Towers ireri Elimu Center kana Aliza Plaza kwa Nkrumah Street Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET institution in Kenya. Bwana tuweta na mbere kurumira nteto cia wero themwe arimba mira wondine cia kangeta na njiani bakuromba thirikari nene nera ya county uchumire na mpo batethia kumuna na tuinyo tulo tukuramira no tia yomi bro bakiare na ndikibanteto bwete tuinyo tuto gara kuyukirwe tale ndi twabatia nke mukeu na bo MC bo ndi ucho yele baraba kuliongete na nimba kire mireu bo wete bashoka mbunge bakethera baikero ari kenda konura batethia arimba mira Marion Karugi aina ntetoi Wethere kimera kitherwo kiki ngirini buru ende ni kimako kinene kiri sublocation ya Thuru irere wardini ya Njia gicione bunge kia Gembe Central na rako twika kwina manginyo yati kumenyekana ni ya muthempa yuriko yara yarikite otemantame kilaene na utiira karibena kimako kinene Bakiaria na Weru TV akariba ntere ici cia Thuru na kithere wandini ya Njia gicione bunge kia Gembe Central bariwa beno bwabu nene boti wa thinene ampara nontu kimera ki nikyo berera kimantu ya maingi ende mwankariu ni kuma kikuma na mukaini ni batethio kweo mbere ya ntameje tangenta bati wa marampe patwe twithiri tuturari mira na itwonete njanga kuma kinjanga witakiringi kuma tu kuma ke corona rai na tukua na tukwenda utethwa no ntubamira thina ni onire yengi ya mainyo yarite mira ngwitikie ngwete ni mitemira imirere ni mainyo na ontubu tutapona inkoromba thirikari county na national government bausike ke mantu ya batutethi no ntubatu tugawitira ngwitikie ni bamira ya kabu kuthira na community batu tengemete mira kuma kuthomethiana kuma economy ya Kenya onthera twatirite na njira twatirite ni ngwitikie humanity na mira turona ka kwaura bia tikora bitika normally lakini biare merekuo bibwithia kintu gari o network muthempa ina stroke like wende ginya kitekurwa ginya kurirwa na niki inyo ke gwa keke green ora gyo take kora kya tan yellow na nyampempe isi athirigite na mwaka yonde mirani erinde yoyo kila no ntuni tukaba kila ya miruki na ito kuona yamba kwa disaster within a short period tomba gotha tukara cherwa no mira uba tutarambia mira and kindly katushughulikiwa with immediate effect nonto wasamba nekethra hii disaster na hii auto etirite manto ya thokire nonto kila kiro wato ni mwere uki kare wake akothwa na kikathira anto thai ba nturege ba ina thini nyingi muno ndiko mnaba kethi nonto thai na ba ingire shukuru na ba ingire shukuru huu itaro shoka shukuru mbesa utemu ciari ugetho na mbesa nonto betha bairete mbesa bakona miraene na nyuma yo kinya kuliunga miundeneje MCA wa Njia Mwendali na wakangeta Stephen Mbijewe ni bona nete kinyabo kuringe kabonene na kuwa baeta na mbere oswera ntaire ya kuthiria manginyo ya bantu ya tona ya manene na uma uga kariba ntureba kuibo giete bantu tengemera nene tore antu bene roimira bono yo bibirite mira kabibo bikauma ona yendo ena challenges nyingi mno nyakurira na fees on tuba ibara yere kugira wena dina nyakurira na byakora kela kwena challenge nene MP yetu kumaligira timu wana ndani kile na motulera ambisha interview na mbira na ite kwa president na mtobo na kila pili kiwari ingia kiari na president ndio mone isaanda ngira kwamba kuona kenda tumba kumenyera misharo yuna na kwenda kuwa inyora bibi kwetha bie miraene iri affect monka mturori uru kuma murimio mira mturori ya mireu a biashara ba mira kinyana betu baba Nairobi na Mombasa baba otegemea mire ike biashara ukagwithira mire yo ketho yumi kuma gukuri yao yote mtu kuona mire kwendi na babata mno ni bakuromba thirikari ya county ya Meru tumataalamu bakubwithio sunkuni nikenda bamenyane dawa yongwere kuyomba utumirwa na kinya waziri wa urimi Mithika Linturi ethirwa itonyero swera ntairo ntubu na mpui mbere ya arimi batati wa thinene ndika kwapirukia thirikari ya masinani itume experts nikenda bomba
ni kulwelia ni kinyo inagani kiu kiyite no to ni kieni lumba kuinibendi kimera kemira kira arimbi bana batipendi kikyo na no to twina mheshimiwa Njia Mwendali ora niwe ndiese tu tukawatanira twinthe turi MCA ba Embe no to backbone ya economy ya Embe ni mira nikenda tukomba kwithwa tukiara na iria na gavana na waziri wetu agriculture nikomba kenda bakomba kwithwa betu ma experts kana researchers nikenda bakomba kwithwa bakiri research maybe ndawa era yumba kwithwa etumika kuringira mirei no tukinyari mibo inge muno beno bwabo kuringira mirei ndawa kintu kembere bate kumenya kithire ndawa eri kubati kuringira twina myth na conception yekuwa no ringira kila kindawa kikanyara so ibabati kwithwa research kibure kirita yo ngo imindawa ekari bati kwithwa etumere itumairwa CS tu agriculture bwana Kalenturi kiona bati rutulweria ontu ipati ya mantu yorimi kinyawe atwatie turirwe ndawa tumbe kuira into bi then antu beto bombo tederwa muno na kinyanjira bya kuria anjira hoteli bungu bra thirikari omba kuyapo ontu antu baba affected na butu kuona na tukara kuyana haraka kana uiteria na mpui mantu ya kendelea Muthia MC Ali ariwa bakethro baikinyithia rwaria kire assembly ya Meru rwa kwariria utengo kwa kigina kia utethia ari mirira wenyange ya bobora umira twashumia tutubea na kilu baitule kitu aya twata tukiluginya septi tumetomba kuria mantu yo contain mantu ya mwe era gero ya tukilwele ya omboka rika ntu ende mantu ya environment ya karere tweta wena changamoto nyingi nyoto ni location ya tenga wa side kema mantu ya disaster management Visitantu bara affected bakombotezo bakombokirwa kenda bomba koma kiripotera Wero TV kumadhuru wadi ni Njia Gembe Central mbeta wa Marion Karugi wa Kenywa Murimi umwana rieto Morris Mwenda kuuma Kithongo na chukiriti bunene kumania no urimi bwa njoki Mwenda urawetite mau ya we marito ilabu mubira yo maru na kinya marito ya ndeke wite ani arita mwate yo we ontuko kirichu chika kumekeke murimi uri ume kome kinyo na muliungirite na kwarandia na wekire munda yawe Urethi bwa njuki ni urimi biashara baingi batabwa mukira no hindi Morris Mwenda kuuma Kithongo ni bubu mwandikite urethi bwa njuki mpambirite like mwaka jumwe na nusu jothiri inda itango nyingi mono lakini ndejira kwithira urethi bwa njuki bu the best no ntubuti na sara uti expense akigintu kirabo gwite akigwaka yugu antu kule Morris ume bubu ina umite nabu anda atega tu TV ndonore Germany na antu bakuthia Germany England no ndonere ne antu yangi ndona ngugira bakuthia na bongo bariuga akayugu ndategera ndagia interest ndona gwaka akiyugu kinya ndirambiria gwaka maugo no gundrona returns njega njuki tiendete kuntu kwina rujiro kungana na imera bina marao kwa wingi na ndigi ntu kingi kira ndejire kuona kuntu kugwetu wambere kuntu kumwe ku vegetative sana kuntu kwina flowers kuntu kwina rose na ndeja kuja kwithira anga ntwajoju kinya ni the best nya kuthithiria ngugiwe beekeeping ko utire omba kugija njuki zera itharaka kaja njuki ira Rwanda na rore aigwita long distances njuki ira joju icho pocket yoke aja for so gintu like 2-3 months ugono kwithira wike thana inchu auramenya kire kiretaga njuki ugone ichi nio siri uti ugura quality na njuki na siri ira ndathithirie bwa mbere ukeja kugaka yugu kendo attract njuki gugintu twita ja lemon grass ya kwa attract njuki na beewax lakini untare lemon grass gintu kira ndekire beewax nkajokia magwanga keruranga apply kire mbas na kire yugu ndene rigo keja kuthithia ugeka yugu au njuki chije inyoke thro wengo kindira na beewax utikara u njuki racho sumbura na Morris we nuntu nari na wiru ba urethi bubu bwa njuki atathangi kaiguchwa maugo ja kinandi no indi aikanikire maugo jawe ni kendo mba kwambiria uri mbubu no indi no ena kiroto ge kureta maugo ja kinandi nuntu na kuona gantu kiri urethi bubu so ndategera bwa mbere ndona nontu ingire India na ndona yugurire urere kuthithwa ndona inyetho antena resources mbithro no mbake yugurire mondan na antena mbe chinyangura yugurire mondan no improvise ngaka maugo jakwa jaja kuona joju
lakini magoja kwa kana nyetho no kuona jena sure kariu sena teknoloji ojera Irandan ka France nonto yugura ko mbikirite Queen Scrunda Queen etiomba gwita naria boxing etiomba gwita chembe nera ithairo ina na incho Queen chembe nera kara niu akia kumbrindi yake njuki etiomba kuna saindiriko inge na incho neu ni osiri. By the way, kwathurana kwithira mbi ukenda kuthithia kwi andu mebarithagia njuki for fun kana tu kiobe kwithira ukenda kwathurana obi na mbi business igwikira yugo Queen Scrunda. Maugo jawe jai marieto mwanya jari oja ndege na ja team cha mubira. Woni gwika for example ja kwandika maugo ja marieto ja team na ja ndege bwambere impendete thro ja shughuli cha aviation na impendete futimbo sana. Ndona no tuna most of the time muntu kankarako mbitha kwa ngitangu gicia kwa ingi nkeja kwithira mbi ngituma muntu mbi ankethera for mbuku keeping ile onere ndaja nemu neminye ni record keeping kenda ndethro ante akwe mpumba kwithira mbi ngagutuma kambira Boeing yaumate Barcelona yaumate anti ukuria Morris nate murimi abati kuthithia kenda njukite kathame yugune kendo maintain koroni tikeje kwa abscond yugo nereaku bwambere maintain yugo ile akibwega for example ethiru ja mabati retio tondia rosere andamp na kwe intoje kwe to insect to tunge mono tusumbura njoke monkai geta intoja andiraku intoja ndingiri kwe inge cheta inya wax moth uga no kuigwa wate kinande control interview njoke teati abscond yugo. Anthony Aweru TV murimi uri ome na kome kenywa. Munini wa County Commissioner Bure East Josephine Jenga na tarite mitaratara kathomba ira bekite ya kurona wagage bokaria bura bwingite ntereu akira nande kibanteto na tarite atir kinyane babwethite kamiti cha kurona chobinde na watho ira kurwa na wingi maturene ntereu Kevin Kimathi aina nteto nkoloki one nchobi yendege watho na ndawa inge ciambogita yete mpangeshgo ne bunge okeke Bure munini wa County Commissioner wa Bure East Josephine Jenga na wite mwakatha ibambirite mubango na mutaratara murtu yo kurwathine ye na riu mwingi bamuwate mbarubwani. Ofisi yangu imeweka program ambayo kila wakati kila siku kuna pahali penye panafanywa msako wa pombe haramu. Ningewaomba nyinyi wananchi mtusaidie. Mimi nimetoka sehemu ya Central na kule huona wakina mama wanajitokeza, wanaungana na maofisa wa serikali, wanaenda hata wanamuonya huyo mtu mwenye anaharibu watoto wao. Lakini mimi hustukia tukienda hii misako, hata wananchi wengine hata hawataki kuonekana na sisi. Na sisi tumejitolea kuhakikisha watoto wetu hawaharibiwi na mtu mwenye anafanya pombe kuwa biashara. Kwa hivyo ningewaomba tushirikiane na nyinyi, mtupatie habari ya pahali kunauzwa hizi pombe haramu, pahali panauzwa chang'aa na hizo pombe zote zenye zimekataliwa, ndio watoto wetu wawe salama. Akiribuko ni okario ntere uiji mwanyeshgo ne bunge okiwa akiuria mwingi omuyeka. Nataka tufufue mambo ya nyumba 10. Nyumba 10 ni kuhakikisha kuwa hiyo eneo unaishi iwe iko salama. Nilishtukia kusikia kuna eneo enye watu hawaendi kanisa wote, mpaka muache mtu mmoja wa kulinda boma, ambao hiyo kitu si mzuri. Ningependa tujue wale watu wanaibia nyinyi. Na bunge na buba mwanya kumakire munini wa County Commissioner Bure aboka amenyeria bubu ibyaruwa kiria na bani ni baraba tikinyitie miaka. Wakati huu tuna changamoto ya mimba za mapema. Na nikisema mimba za mapema ni mimba ya mtu yeyote ambaye hajafikisha miaka 18. Ningewaomba wazazi tusaidie kuchunga watoto wetu wa kike na watoto wetu wa kiume, ndio wasiweze kujiingiza kwa tabia mbaya
ambazo zinasababisha mimba. Mkuluki atitiete kurita mukano muri tokeria ciari barande mabatwiriana bani ni meshie nkuluki esukuru. Umegundua watoto hawaendi shule. Na elimu ya shule ya msingi ni ya bure. Ni ya bure. Na kama hakuna mtoto anafukuzwa juu ya school fees. Na kama kuna mtoto anafukuzwa, wacha tujue. Nyinyi munaenda munaketi kule kwa BOM munakubaliana, alafu munakuja kulaumu kule kwa PTA. Munapitisha vitu, alafu huku kwingine munakuja kulalamika. Sisi hatutaki kuona mtoto yeyote mwenye haendi shule. Bora umefikisha miaka 5 6, wacha huyo mtoto aende shule. Na unajua hiyo mtoto atawafaa nyinyi wote. Huyo mtoto asiposoma, wewe mzee wakati utakosa nguvu ndio utapigwa geta. Kama kuna jirani yako mtoto wake hasomi, ningewaomba kwa unyenyekevu. Na sisi tukifuata kama serikali, na wewe mwambie jirani yako, mjukuu wako, mtoto wako, huyu mtoto mpaka aende shule. Nikiripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi. Aba Kelvin ndikuma kirinte tuno tukinya muthio ntuto chetu ngucokeria nkatho na tubogo thawatanite na uni tubate no terunge kiro studio kiri mubango yo aro siasa tugetha tukiariria mibango ya thirikari ya county ya Meru onekete kuwata siasa inene kaitene kato kwari kinya mbere ya budget ya mwaka twitite itakulukwo ni mbunge ya county ya Meru.